Turabaramukije inshuti bavandimwe bakunzi bamenya amateka Mubanje TV, aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho abantu baherereye. Uko mubizi aha ni kuri za channel mukunda muri benshi, musangaho amakuru y'ukuri n'ibiganiro bivuga ku bintu bitandukanye, cyane cyane dukora amateka cyangwa se tugakora ubusesenguzi ku bintu bimwe na bimwe. Ariko nkuko mubizi muri iyi minsi tugiye tubagezaho amakuru ari kuba cyangwa se update mu ndimi z'amahanga intambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse rimwe na rimwe no mu ntara ya Ituri. Uyu munsi rero turi kuwa mbere ku minsi 18 z'ukwa gatatu mu 2024. Uyu mwanya rero tugiye kubazanira amakuru cyangwa se update. Muratwihanganira twagize inzitizi muri iyi weekend, twabagezaho amakuru kuwa gatandatu n'ejo ku cyumweru. Niyo mpamvu rero turagerageza n'amakuru yo kuwa gatandatu ndetse n'ejo n'uyu munsi tuyavugeho. Rero kuwa gatandatu habaye intambara ikomeye cyane muri territoire ya Masisi mu bice bitandukanye birimo cyane cyane mu nkengero za Sake. Habaye intambara ikomeye yatangiye mu rukerera saa 10 z'ijoro, kugeza ubundi turamenya bateye abandi kuko impande zose zitana ba mwana, buri ruhande ruvuga ko rwatewe. Ariko iyo ntambara yatangiye ayo masaha ya saa 10 z'urukerera, ibera mu nkengero za Sake. Yabaye intambara ikomeye kandi yatwaye umwanya muremure. Uwo munsi twavuga ko FARDC mu by'ukuri yari yagerageje kwihagararaho mu bice byegereye Sake, ariko nanone byaje kurangira bayigije inyuma. Intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za FC zabashije kwirukana iza leta ndetse n'izizifasha, zizigizayo hirya ya Sake hajya za Mubambiro. Ariko intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za FC zirongera ziragaruka, ntizaraye muri center cyangwa se muri Sake rwagati cyangwa se muri centre, ahubwo zasubiye gusubira mu birindiro byazo biri iruhande rw'isantere ya Sake, cyane cyane muri ya misozi iri hejuru ya Sake wenda kubahazi. Nanone uwo munsi habaye imirwano yabereye nahitwa za Bweremana. Murahazi Bweremana niri haja ku mipaka ya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru, hajamo za Minova muri territoire ya Karehe. Nanone uwo munsi kuwa gatandatu habaye imirwano mu bindi bice birimo ahitwa Rushoga n'ahitwa mu Rucika. Mbese Rushoga ni hafi, mu Rucika ni hafi iri hirya za Ngungu, ndetse na Rushoga naho ni hirya nyine uwinjira muri Masisi. Hari hose hari hagabwe ibitero bikomeye. FARDC yari yagerageje gupanga itera ahantu henshi harimo ahangaha Sake ndetse na Bweremana no mu Rushoga no mu Rucika. Habaye intambara yagejeje mu masaa 9 cyangwa se saa 8 z'amanywa zishira saa 9, yari yahereye saa 10 z'ijoro. Intambara yarangiye FARDC yongeye gutakaza abasirikare benshi, kandi mu bice bya Rushoga ndetse no mu Rucika haguye abasirikare benshi ndetse n'ino za Sake. Intambara nuko uwo munsi yagenze, yarangiye n'ubundi FARDC isubiye guhunga. Iyo tuvuze FARDC tuba tuvuze n'abafatanya nayo, ubwo harimo iriya mitwe yose murabizi ko hariyo SADC, ingabo z'abarundi, akaba FDLR, akaba Nyetura, akaba na PSLS n'abazarendo, imitwe itandukanye. Byarangiye n'ubundi bakubiswe basubira inyuma. Nanone kandi uyu munsi kuwa gatandatu mu birindiro bya MONUSCO biri hafi ya Sake, ino hafi ya za Mubambiro, byarashweho ibomba rihitana nako rikomeretsa bagera mu 8, barimo umwe urembye cyane. Kugeza ubu ngubu ntituzi nimba kiriho. Bivuga ko ari ingabo za MONUSCO zikomoka mu Buhindi ndetse no muri Irigwe ngira ngo. Twabonye urwandiko rwa MONUSCO ntiyagize ubishinja neza, ariko nanone irasa nkaho ishira mu majwi ingabo za FC. Twabonye nazo ejo zandika urwandiko zisa nkaho ziyama MONUSCO ko yataye inshingano zayo zo kurinda abaturage, ahubwo yifatanya
n'ingabo za leta hamwe n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kwica abaturage babarasa ibisasu batarobanuye. Rero biciye ku muvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka yanditse asa n'uwiyama MONUSCO ko inshingano zayo isa nkaho yazitaye bitewe nuko itanga ibirindiro byayo bigakoreshwa na FARDC ipanga ibitero ahantu hatandukanye ku baturage ndetse no kuri no ku ngabo za AFC. Nanone ejo ku cyumweru ingabo za leta zo ku ruhande rwa leta nanone zashatse kwiorganiza ngo zadvancinge zongera gushaka guturuka mu bice byinshi birimo za Bweramana, birimo Sake na hariya mu Rucika ndetse n'iriya kandi za Rushoga, ariko ziza kumenya ko zatezwe n'abarwanyi ba AFC zita zitinya ntizaba zicadvancinze, aho zagumye kugerageza kurasa buke buke, tutavuga ko ari intambara yari ikomeye niyera hitwa mu Rucika ndetse no mu bice bya Sake naho ingabo zo ku ruhande rwa leta zarasagaho bukeya, ariko tutavuga ko ari imirwano yabaye. Nanone ejo ku cyumweru FARDC yiriwe ishingura imirambo myinshi ahitwa mu Rubaya, ni imirambo yari yaguye mu ntambara nyine tumaze kuvuga zabaye kuwa gatandatu, zaguye muri ibi bice tumaze kuvuga cyane cyane iriya mu Rucika ndetse no mu Rushoga. Umunsi w'ejo rero nicyo cyaranze umunsi w'ejo cyane, nubwo habaye no gukozanyaho kandi mu bice bya Matanda, aho abazalendo na FARDC bagerageje kandi kurasa ku biniro y'abarwanyi ba AFC, ariko ntitwavuga ko yari imirwano ikaze, ni imirwano yoroheje gusa, ariko nayo ni imirwano habaye kurasanaho, nubwo tutabashe kumenya wenda amatokeo cyane, ariko ntabwo ari intambara yari ikomeye nk'uko byari byagenze kuwa gatandatu. Ibijyanye n'intambara ngira ngo uko niko byagenze haba kuwa gatandatu cyangwa se no ku munsi w'ejo. Uyu munsi ho haramutse agahenge muri axe zose, haba muri teritwari ya Rucuru, ya Masisi, ya Nyiragongo ndetse n'iriya za Bweremana ugana za Minova, hose haracatuje, uretse ko kino kiganiro tugikoze hakiri mu gitondo, ubu ni saa 3, turakomeza tubikurikirane nihagira ibiza guhinduka tuzabibageza ejo mu gitondo cyangwa se uyu munsi ku mugoroba. Aya niyo ajanye n'imirwano. Reka tuje muri politike, nako taraje muri politike, reka tuvuge ko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko mu minsi yashize habaye ibitero byabaye mu karere ka Bijombo ahitwa Nyawaranga, FARDC ifatanyije n'abarundi ndetse n'abazalendo yagabye igitero ku basore birwanaho batwirwaneho barwanira za Nyawaranga, twarabivuze mu biganiro by'ubushize. Nanone kandi hakomeje kuba imyiteguro ikaze y'ibitero bishaka kugabwa kuri twirwaneho mu karere ka Rurambo. Amakuru dufite yizewe nuko mu Gitoga heruka kubera inama ikomeye yahuje imitwe itandukanye, irimo FARDC, irimo ndetse n'imbonerakure abarundi, irimo na za Mayimayi ndetse n'abanyarwanda bibumbiye umutwe wa CNRD, mbese n'ishami ryacitse kuri FDLR. FDLR yagiye igira ibibazo, igenda ishwanyagurikamo ibice bitandukanye. Rero hari igice cyitwa CNRD kiri kumwe n'izi mbonerakure ndetse n'abazalendo, barimo bapanga uburyo bwo kugaba ibitero mu karere ka Rurambo. Murabizi ko hari abaturage bakeya bari ahitwa ku Nyakamungu, aho ni Gahororo. Rero bamaze iminsi bashaka uburyo babasenya. Murabizi ko atari ubwa mbere bushize kandi bari bagerageje kubagabaho igitero cyari kiyobowe na Colonel Nyamusaraba ndetse n'abandi bo ku ruhande rwa FARDC, cyarangiye bagize ubuhanya barakubitwa cyane, abasore birwanaho Imana irabagabiza, babicamo benshi basubira inyuma. Ibyarangiye aho rero kugeza n'ubu FARDC iracashakisha uburyo yakwiyongeramo imbaraga hanyuma igasenyera bariya abaturage bakava hariya. Niyo mpamvu yazanye aba bose, aba barimo CNRD, ingabo z'abarundi zikunze kwitwa imbonerakure, nabo bazalenda aribo za Mayimayi zitandukanye. Rero umwanya wose harashobora kuba ibitero kuri bariya abaturage. Aya ni yajyanye n'umutekano cyangwa se n'ibijyanye n'intambara muri rusange,
ariko nanone tutarayavaho reka nanone tubabwire ko mu ntara cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu havuzwe abanyarwanda benshi cyangwa se abarwanyi b'abanyarwanda bikekwa ko ari aba FDLR barimo basa n'abiyegeranya hariya kugira ngo babe bagaye ibitero ku Rwanda, ndetse kandi bari mu bice bya za Rubanga bakaba na za Gitogariyo benshi, ndetse biravuga ko n'inyangezi bashobora kuba bahari. Aba bose bakuwe iyo mashamba ya kure bari barashaka kwegera u Rwanda kugira ngo babe bakwisuganya bagabe ibitero. Murabizi ko bunyine FARDC cyangwa se leta ya Kongo isa nihanganye n'u Rwanda, haba nubwo wenda bikiri mu ntambara y'amagambo, ariko babivuze kenshi ko bashobora kuzatera u Rwanda. Ni muri urwo rwego rero bafasilite abanyarwanda cyangwa se FDLR bakayegereza hariya kugira ngo zizabashe kwisuganya zigabe ibitero mu Rwanda. Byenda leta ya Kinshasa ikeka ko byayifasha wenda koroshya urugamba ruyikomereye ruri mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Rero kuba hatangira ibitero wenda biturutse muri Kivu y'Amajyepfo ku Rwanda, byenda batekereza ko ari cyo byamara byatuma intambara basa nkaho bayikilibra bakayiroza no muri Sud Kivu, ariko byose ntawamenya. Baciye umugani ngo intambara umenya uko itangira ntumenya uko izarangira. Nanone tukiri muri politike, haravugwa imyigaragambyo iteganywa kuwa gatatu mu mujyi wa Uvira. Ni imyigaragambyo ngo igamije kwamagana intsinzi ya Alexis Gisaro. Murabizi ko Alexis Gisaro ari umunyamurenge wari witoje mu matora y'ubushize yitoreza umwanya w'ubudepite uhagarariye teritwari ya Uvira, kandi twarabibonye ko abaturage ba Uvira benshi baramushigikiye, nubwo bari aba extremiste wenda babisakuza cyane bagashira za audio nyinshi ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko adashigikiwe, ariko abaturage benshi bagaragaye bamushigikiye kubera ibikorwa bamuziho yagiye akora byiza. Rero iyi myigaragambyo rero n'ikigamije yahamagajwe n'abari aba extremiste, igamije kwamagana Gisaro, mbese kwamagana ino ntsinzi yiwe, aho bavuga ko ngo bamutsimbuje uwitwa Kamanda Espoir Delphin. Mu by'ukuri ni ibintu baba bahimbahimba kubera ko Alexis Gisaro murabizi yari yitoje ubushize, baramuriganya bamwiba amajwi, arajurira aregera urukiko cour constitutionnel. Ejo bundi rero iza guca urubanza ko atsinze, intsinzi ye arayibona. Rero byabaje ba extremiste cyane nkaba bitakwirana ba Misare na ziriya nsoresore zabo ba Naruvumbu ba Samadari n'abandi, nibo bahamagariye abaturage rero b'Abafurero, Abavira, Abanyintu n'Abarega, banditse ibigambo byinshi bavuga ngo bose ni bamwe, ntibagomba kwemerera umunyarwanda kuza kuba umudepite hariya. Uko niko byifashe rero mu bijyanye n'imyigaragambyo. Kuwa gatatu rero ngo izaba ari imyigaragambyo ikomeye, tubonera no kubwira abaturage b'abanyamurenge atuye Uvira ko bagomba kwitwararika kuko iriya minsi bashobora gukorerwa urugomo. Nanone tukiri muri politike, muri iki cyumweru twarangije politike ya Kongo havuzwe cyane kugarurwa kw'igihano cyo kwicwa, byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera. Kino gihano rero cyari kimaze imyaka irenga 20 gisa n'icyakuweho, kuko cyakuwe mu 2003, ariko nanone nticyakurwa mu mategeko neza, bakagikatira umuntu ariko ntigishirwe mu bikorwa. Rero ibyo babisubiyemo, rero kino gihano barakigarura, ariko cyane ngo kigendereye kwica cyangwa se guhanishwa abo bita ba traître cyangwa se abagambanira igihugu. Murabizi ko nta bandi bashinjwa kino cyaha uretse Abatutsi, kuko hafunzwe benshi. Amagereza yo muri Kongo, haba Kinshasa, haba Nord Kivu, haba Sud Kivu, yuzuye abanyamurenge n'abandi Batutsi bo muri Nord Kivu bafunze barengana, bazira ko ngo bagambaniye igihugu, ngo ari ba traître, ngo bakorana n'imitwe yitwaje intwaro nka M23 cyangwa se Twirwaneho. Mu by'ukuri biragaragara ko kino gihano ari bo kiziye cyane, ko murabizi ko kino gihe abanyamurenge n'abandi Batutsi bibasiwe barimo kwicwa ku manywa izuba riva, ndetse ntibatinye no kurya inyama zabo, bakabatwika bakanarya inyama zabo barimo bifotoza. Ngaho rero babonye bishobora kuzabakoraho wenda kwica abantu muri ubu buryo, bitewe nuko amahanga yamagana cyane cyane
kwica abantu muri bene ubu buryo udaciye wenda mu nkiko. Niyo mpamvu rero bashaka gukoresha ubu buryo kugira ngo noneho bazajya babica ku mugaragaro bavuge ngo ni inkiko zabakatiye. Mu by'ukuri nta kindi kigenderewe. Murabizi ko abantu bitwa ba traître ari abatutsi, baba abakora muri leta, baba arabatuye gusa i Kinshasa cyangwa se yewe no mu basirikare. Murabizi ko bamaze iminsi bagenda bashinjwa ngo abajenerali bamwe cyangwa se abasirikare bakuru b'abanyamurenge n'abandi batutsi ngo ni ba traître, ngo baragambana, ngo baheza M23 amakuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bikagaragara ko kino gihano aribo kiziye. Mu by'ukuri iyi leta ya Kisekedi igiye kwanamuza noneho izajya yica abatutsi ku mugaragaro, ivuze ngo irimo irayegizekita icyemezo cy'ubucamanza. Uko niko byifashe rero. Imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe yakomeje kwamagana, ndetse twabonye umukardinale witwa Ambongo avuga ngo iki kintu ca traître ngo ni flou, ntigisobanutse. Yabisobanuye neza, aravuga ngo ahubwo ba traître ni abategetsi cyangwa se abayobozi batorerwa gukorera abaturage, kubageza ku bintu runaka, bamara izo nshingano ntibazikora, ahubwo bakikorera ibyabo, bakaba gusahura umutungo w'igihugu no gukomeza kubizambya. Iwe nibo yise ba traître. By'ukuri iyi leta ya Kisekedi iragaragara ko igiye noneho gukora jenoside ku mugaragaro, yitwaje ko ari ibyemezo by'inkiko. Reka tubashimire inshuti mukomeje kudukurikira, tubashimira cyane kuri komenti zanyu. By'ukuri tuziha agaciro cyane, kandi tubasaba ko n'ubundi mwakomeza kuziduha, muduha ibitekerezo byanyu, inyunganizi, ibyo mwumva twanoza cyangwa se twahindura, kugira ngo turusheho kubazanira ibiganiro bibanogeye. Nanone tubasaba ya nkunga yanyu yo gukanda subscribe ndetse no gusharinga bino biganiro, kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi, bityo mube muduteje imbere. Tuboneraho kwisegura ko tumaze kabiri cyangwa gatatu tutabagezaho ibiganiro. By'ukuri twagize imbogamizi wenda itari ngombwa kuyivuga hano, ariko yakemutse. Mu by'ukuri tugiye gusubira kujya ku murongo neza. Tuzajya tugerageza uko bishobotse kose tubagezaho amakuru azaba arimo atambuka. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka.